Bitta masda bu 3 ta asqiyan. Qirg'izlar dema yana nima deyish kerak? Bitta olsa va it qirg'iz deyiladi. It qirg'izlar deyiladi ko'pchilikka. Ko'pchilik qilganda bu ishni. Rasvolar bilan. Sen yaparken işlersin. Sen kaçtanla şu yapılar yaptın? Sen kanak oğlum, insan mısın? Ya bütün dünyanın kişiliğini biz yani yapırasın anlamadı ya. Sen kanak koy kişiler. Onu da yapırken koy üretmeyse. Oğlum yaptı mı? Attın gibi mi? Sultan Bey'in konu. Nasıl kızım? Şunu çekeceğim. Bu kan rezin bro. Sen o şu senin bitim açsana. Aytmazım bitim. Türüm çekiyor. WhatsApp'ta Afrod'a sıkıyam yok. Sen kaçtanla şu yaptın? Sen insan mısın ya ittukan mısın? Ya bütün dünyada özüm ayağdaki iş yetse. Bütün dünyada tinchligini buzib, senga nima kerak boshqa narsa? Biz boshqa chiqish kerak. Gazetagacha. Yo'q, sen aprodatsiya qilma, sen aprodatsiya qilma. Aslida o'chda bo'lib chiqish kerak hali. Men seni WhatsApp'ni o'qib aytsam, biroq. Sen o'sha nerdan men aytib ayta oladingmi? Yo'q. Muhammed ben gördüm. Böyle kızını fotoğraflar yaptım. Bravo. Ben yazdım. Neyse. Alçı dekret. Tamam. Böyle saklamazsın. Aytalasın. Yok, pichog'ning bog'lab Yo'q, mana misol men yo'q, men sizga shu emas u pichoqchi. Men u pichoqdagi. Yo'q, men переговорить tasın sen. Yo'q, men söylüyorum. Odasını. Konuşmaya oldu. Aldına geldim ben. Birini saklamazsın sen. Şu sözlü, ikinin evreykten, kıyın söyleyekten. Söyleye alasın mı bana bu şeyden? O nechayni chiqib ketdidagi achig'imning qayerdan keldi o'zi yaxshi so'zlaymiz boshidachi to'ng boshlab nima deydi 2 kun savdo qila olmay qolganim o'sha qanday bo'lib ketdingmi? yo'q men savdo qilmayman Endi qanchalik ko'plasing bor? Endi shunchalik jomon ko'rasan bu qizni. yo'q men o'zim tayim qirg'iz Qirg'izmi bo'lsa, tayim qirg'iz Fotoğraf dur. Mavriga to'g'ri men sana biraz kichkina tushuntirib ketaman. Hozir o'sha qirg'iz bolani janob rizqdan boshlab, o'shandan boshlab ko'p ellarning baridan stradat etdi. To'g'rimi? To'g'ri. Bütün priyejilerin var ekan. Только musulmonlar emas, bütün priyejilerin var ekan. To'g'rimi yo'q? Emne sebepten bo'ldi bilasizmi bu narsa? Bu narsalarga yemindan o'sha zanar ekan. Tojiklarning misol bir iznasiyoniya bo'lgan, grabеждор bo'lgan, o'zbeklarda bo'lgan grabеждор, iznasiyoniyalar bo'lgan, убийстволар bo'lgan. To'g'rimi yo'q? O'shalarning baridan aqldan to'lib ketgan. Bu degan только qirg'iz bolaning janob bu emas bu degan. Bu yerda sen de bilen var misal. To'g'rimi yo'q? Sen tüzülüyorsun şu yerde. Sen beri qarab, gözüme qarab, qarab. Sen tüzülüyorsun şu yerde. Yürümesin sen bu yerde. Gevirceden birini sögösün, gevirceden birini aldaysın, gevirceden sen geveten yapmayıp gevirlerine çıksal, mesleği halkta. Oşaların barını sen çoğun gelip çoğun şarkıda çeyin geliyorlar. Buranı tut vermez mi? Ya, senin günün var mı ki misal kumla varken hepsi? Var. Ayta turga sebebin var mı ki? Gönü var mı şunu aytkanlar? Yok. Değmiyor prava kakka, bu yana aytkanlar. Ya, değmiyor koç, Malaysia prava cananların filonga. Bir adamdır, askerine ketsin bir gün, bir adamdır. Benim imzaladım. Лично Данияр, sen мындайкесің, тигіндейкесің деп айтсам бұл. Целый народ, целый халқызы. Ұлдыр. Мен саған аз бетіге қойып беремазым өрді тұрады азыр. Бұншы қой ұлдыр болды, мен ұлдыр болды. Целый народты елді мысалсың. Bir жалғыз сен мысалсың, ошон жолға чейін оскорблять еттің. Қандай ақын бар сен? Білесің бе бұның арқасында қандай последствиялар? Осы оқиғаларды білесің бе? Емне себептен болған? Ушундай нарадардың айынан болған. Тура ол? sen yoksa ne eser almışlar çıkan hamma yok. Hökez. Koydu al taraftan mı, bu taraftan mı? Yeminle sendeylerin arasından çıkan. Sana ne uşaktan uşunda gerek mi sana? Yok. Yeğeninde kırgız çok değilsin mi senin na место okup oturgan? Var mı? Sen için na место конкретно men лично özüm Otur dur. koymoqmын. Otur dur. Otur dur. Sözüm. Ey. Düşünüp otasın sen, düşünüp otasın. Tushunib Mına ocakta, tetik al özün aytqandagıday, tetik al serde musafir болып жүрген кезде. Ушул жактан бири-бирибизге бычак такап отурган керек mi sana? Yok. Bir-birini öldürüp, soğuşup, muшташып отурган. Yok. Mına o жерде силердин аксакалыңар менен биз мисалы кандай гана бердик аракеттер менен ынтымакта кармап кетебиз. Билесиңби сен аны? Я. Өзбек кыргыз теки жактан урушуп талашып кетиши мүмкүн. Могул жерден болсо ошону момундай кылып кармайлы деп. Канча деген аракеттердин баарын кылып жүрөбүз. Я. Ошонун баарын тилге алып чачып койгон атпайсыңбы мына бир действияларың менен. Эмне деген гана сөккөн сөздөрдү айткансың мисалы. Ким пидорас? Men üçöөгө ayттым. Ким пидорас? Üçöөгө ayттым. Kim Ким пидорас? Я ошону айтам. Мен сен мага лично мен өзүмө лично оскорбление жана сөздүр. Ким пидорас? Айтма.
Sen Öy. özün pidarasın. Özüm çıkıp atattı hazır. Özüm Ey, pidarasın. сомневаешься, что Sen ли? giyinip oyunun yollasan sen. Sen сомневаться etасың onda. Men pidarasın, последний pidarasın. Meni ağzımdan çıkıp ketdi o. Угуп тур мени. Жанагы сөздү. Сен дагы бир оң катына уктуң болуш керек, кайра андан бери карайчы. Сен ошол сөздөрдү угуп туруп атасың сен. Бир ошол сөздөрдөгү кимди оскорблять эткендериңдин баардыгын тең бирден туруп кечирим сурайсың азыр ушул жерден. Аялдардан оскорблять эткенсиң, кыздардан. Кыздардын алдынан өзүнчө кечирим сурайсың. Ушул жерден отуруп азыр. Кечирип койгула деп. Эркектердин астынан кечирим сурайсың. Bunlardan soraysan. Bunlardan сурайсың кечиримди. Жалпы кыргыз элинен сурайсың. Кыргызстандагы элден, ушул жактагы элден сурайсың, мисалы, ошол кечиримди азыр. Шашпай отуруп сүйлөйсүң ушул. Сөз сенде. Tor onundan. Сөз сенде. Жакшылап туруп ошол жерде. Бүт бардыгынан деп жанагы кимди айтып ошол жерден эсептеп айтып кеткенсиң, ошолордун бардыгынан кечирим сурайсың. Men fatwa kıldım. Birinciden Kırgızistan elinden, ikinciden Kırgız ulutuna, kegen Kırgız ulutunun ayallarını, moldolarını, bardığı Kırgızistan'da tuğanlarından bardığından men keçirip sorayım. Men hata kıldım, menden öttü. Bilbey turup, bunu pastiyesiz ahırı men boluşun bilbey turup men süylep koydum, meni keçirgile. Danereke, ayting bırak, meni keçirsin, sizden bırak. Men bunu sapsın bilbeyle neçe ayna bolup ketdi ya. Dagaytan Kırgız ulutundan keçirip soruyor. Men keçirip koygular. Kızlardan, jigitlerden ne oluyor? Kızlardan vardı, kızlardan, gelin kızlardan. Жанагында уят сөз менен сөгүп аткан сөзүн билесиңби кандай чувстволордон задевать этет? Ар бир эркектин, мисалы лично мен оскорбленмун мен сенин алдыңда. Айт ошолордун баарын тактап тур. Kırgız kızlarından, Kırgız men жүрген жигиттеринен, Kırgızstanda жүрген балдарынан, бардыгынан мен keçirip soruyor. Böyle meyli senelep keçirip soruyor. Keçirip koy böyle. Özümüzü maşiyerde bana 3 gün, 4 günden beri ne kişi uygulamayız. Sen yoksa eşeğler, maşnakın bizi tinçliğimizi bozuyorsa 3 günden beri uykumuz yok. Keças gündüz uyakta yürü, bunca yağlanıp, senler bir tinçliğini bassalar, o Bişkek'den adamlar uçuyor dese, senler tinçliğini bassalar, şunu tinçliğini saklap koyar dese, üretmezsen maşnakın şuna kadar yapılış yani. Kaçkenlerden yapılırsa senin otayın nime verin bokma. Дагы могу аке улуу адамдар ушулар, короче, бизди жакшынакай кылып кармап калды да, сен эркекче сен экөөбүз башка жерден жолукканда башкача сүйлөшмөкпүз, эркекче могу кечиримиң, могу нерсең эч нерсең өтпөй келе да кыскасы. Могу улуу агаларыңа ушуларга рахмат айт да, жакшынакай элдин. Отур. Мен сенден бир ооз сурамбы? Буга чейин азыр сени эч ким урган жокпу, эч ким тийген жокпу? Покажи мисалы ушундай жерден. Сени биз кечирим суратып, сени уруп, соғуп, нерсе заставить этип коюп аткан жерибиз жокпу. Өз оюң менен өзүңдүн чын дилиңден кечирип атасың. Özüm çin dilimden Экөөбүз азыр кезиктик. Мен сени буга чейин көргөн эмесмин, мисалы, туурабы? Иә. Баардыгыбыз тең мусулманбыз. Баардыгыбыз тең бир мекенди, бир Кыргызстандын астынан чыккан балдарбыз, баарыбыз тең ушул жердеги. Туурабы, жокпу? Баарыбыз ата салты менен чогойгон балдарбыз. Алдыбызга келип мондай кечирим сураган маалда аны туура түшүнүшүбүз керек. Туура кабыл алышыбыз керек. Кечирим сурап, мойнуна алып турган адамды, мисалы, аны эч убакта кайра дагы наказывать этип, дальше андан ары карай башка мера принимать эткенге биздин салтыбыз, биздин адамдык сапатыбыз андайга жооп бербейт. Бери кара. Андайга чейин барбашсың, бери кара. Мен сен жалпы кыргыз элдин, жалпы жанагы айтып кеткен адамдардын баардыгын тең кечирим сурап чыктык. Кудай буйрса эл түшүнөт, эл кабыл алат аны. Экинчи мындай сөздөр, мындай иштер кайталанбасын, өмүр бою эсинде болсун мындай экен. Уктуңбу? Сүйлө. Men endi Kırgız ulutuna hech qanday so'z aytmayman. Kesik o'lsa süylebey. Өмүр бою, өмүрүңдүн аягына чейин эсиңде болсун. Жүргөн жеринде, карып деп аксакал болгонго чейин сен тегерегиндеги адамдарга акыл айтышың керек. Менин башыман өткөн мындай нерсе. Ушундай өтө жамандыкка чейин барбай, мынакей моңдой болуп токтогонбуз. Барбагыла андайга, жаман болуп кетиши мүмкүн деп. Же туура эмеспи? Акыл айт, ошондо тынчтык болот, ошондо биримдик болот. Ошондо биз өнөбүз. Hozir bu yerda bitta seni tinchliging bo'lib turibdi. O Qirg'izistondagi elchi, ikkita elni bir-biriga jinni gap emas, sen qayrab qo'yyapsan. Mo gapingni eshitgan, naryoqdagi el tinch turadimi sen eshitmaydi. Senga o'xshaganlarni orqasidan stradat qilib yura olamizmi biz oxirigacha, ya'nimi? Bo'ldi-ku endi. Bir o'zingni o'xshashmaydi odamga o'xsha. Muhammed, чын дилимен айтам. Отурган турган жеримде Бул чыгарылыш тууралуу өзүңүздөрдүн оюңуздарды жана
Эмки чыгарылышка кандай жаңылык күтөсүздөр? Сиздердин оюңуздар биз үчүн өтө маанилүү. Албетте, комментарийге калтырыңыздар.